ngay thatu te in zawai in chi bai le vekule tun tuma hian Air India thlo na accident rap thak tak thlen nuwa thil hlu tak tak an mu chu te kan dar lang vele don ani kan hre thawangin Air India thlo na khan passenger tam tak an chunga bungrua po an ngang ti chu thil chiang sa ania tin chu mi pialama thil hlu tak tak te po an ko lang ti chu mi tam tak rin dan ani bok an rin dan ang nge yin tuna hian thlo na accident them le accident kan bang thil sang sanga te khan thil sang sang mu chuan neya kan hre thawangin Air India thlo na AI 171 chuan BGM Medical College Junisom pani khan suwa he accident rap thak tak awang hian nun na chan pon tam ani ti chuanin he accident rap thak tak thlen na hmuna hian Raju Patel le atim te chuan accident rap thak tak a thlen rual khan rescue na chan chuan na chuan thok ngal wata mi tam tak chu abul vela mi te chan chuakin theyang angin man lang ngal ani tin hetia man lak pi lama hian mi tam tak chan chuan an tho zo nu po hian mungro sang hoi na chuan tho chun zom boka heta hian thil hlu tak tak an mu chuak ani chungzinga chuan Times of India na tarlan danin gold lereu tola somsari lai mai an mu chuaka azawaya belkomin he gold an mu chu hi ari zong chu gram zariat chuang ani tin hemi pialama hian poisa khasin cheng sing riat an mu chu boka tin passport le bavagat git sakona lampang thil le khabu chu an mu chuak tel bok ani thlo na accident atanga minute som panga atanga minute som ni inkar chung kha kang mei chu arap thlang view nin Patel chuan soya ani hi construction businessman ni hin minute nga chungin kang mei rap thak tak thlenam huna hian akala ti chuan fire brigade le ambulance zapariat lai mai anon thlen hnuwa chan chu na thok tur hian an pui ngal ani Patel team te chuanin sari le bedsheet te mangin liam tur te chu an lo pui ngal wata ti chuan zandar ko thleng khanin helai hmuna hian midang te tran pui na hi an tho chun zom ngala tin chu mi pi alama soita kang khanin an bungro sang sang te po seng hoi nan thok ngal ani Minister of State for Home Affairs Sangavin asoidanin bungro sang sang te chu lakhomania da thatnin ruang thon chu ani rualin an bungro sang sang te hi da tel ngal tur ani thu soi ani Times of India in Patel han komna tiang hian asoya hetiang ang thil ro pui tak mai kan thok thei hi kalom khup mai kumsan hi pariata Ahmedabad misol tena an bom chumpo khan hetiang ang thil hi alo ton to thu soya civil hospital an bom lai khan metar zanga vel chawa hla koma tuna hetiang thil a thlen le ta ka wang hian khang hun lai kha ka hret chuaka entika ma ka thei hil to ngai lowang ti in Patel chuan soi ani ole kha tunai dewa thlona accident rap thak tak thlenga thil hlu tak tak an chhar chungchang ka darlan thei chu hania thil dang te po an charin arin oma amai ro chu tundin muna kha report om danri ani wangin nakina thil dang report om chuan aron darlan chun som le don ani ti chuanin tuna kan darlan vele tur hi Air India crew member pakhatin gold atol ruka wanga an man chu chungchang hi kan tarlang vele lockdown ani flight AI 116 New Year ka changa aron tum hnu rei vaklova man ani thun tarlang Mumbai Zonal Unit Directorate of Revenue Intelligence DRI chuan he crew member mi pa hi Air India smuggling thilawangin an mana gold 1.373 kg ari chu foreign ramachangin India rama aron ken lo wangin man ania he gold hi cheng vai bel che khatle nu somli pakhat man hu ni yin tunei tu lam te chuanin an tarlang ani tin he tianga gold tol ru na turata na midang in nam hnoi te po man ani thuan tarlang chun zombok cabin crew hianin hun engma chen chu gold hi alo tol ru to thin ni yin hriat ania ti chuanin gold tol ru tu le ai nam hnoi pakhat hi man ania tuna hian jela da ani tunlai chu thlona sang sangin boina an tok chho mek zela
thlo na accident ani lo vek puin bom phur chung changa boina na satakan to ka thlo na tamtak phei chu emergency landing an nei pha hian ani nimin lama po khan Indigo thlo na Moskeda changa Delhi lampan chuan emergency landing Nagpura aneya hetia emergency landing ane na chan hi chu bomphur anga report omwang ani passenger te chu himdam takin thlona tangin chu tir ania in security le bomb disposal team te pon investigation an nei ngal wata wani thla tak main thilrin hlel om mu chua an nei lo hlau ani thunei tu lam te chu an tu na hian engkim chu endik na nein mishing mi puite passenger ten himsok nan engkim chu ru man na felpai tein an kalpui chho mek ani nimin pi alama po khanin hetianga bomphur chungchang wang tho hianin thona lampanga po report aum le boka Hyderabad airport a chumtum Lufthansa flight chu Germany ya kirtir le ania achan chu airport official ten bomphur anga han shiat wang ani thona hi alo thlo chu ana airport a kirtir le ani na chan chu bomphur angin report airport official te chuan an donga tin chu mi pialama Indian airspace pon lama omani wangin India air traffic control te chuan an rama kirle turin thuan pe ani Lufthansa flight LH752 hi hetianga bomphur anga report om ta ka wang hian air traffic control ATC Rajiv Gandhi International Airport te chuanin thona hi Frankfurt Germany lama chuan kirle turin thuan peta ani tin nimin lama tho khan Saudi thlona Hajj pilgrim passenger zali somli pani phur chu bomphur anga report oma wangin he thlona po hi atumna tur son ani thu tarlan ani Jeddah Saudi Arabia tanga thlokir hania tichuan Jakarta Indonesia tumtura roman ani ama ero chu he thlona po hian bomphur anga report adona wangin Lanamu International Airport Medana tumturin an roman tazoka yang hian he thlona po hian boina ato pha vele bok ani tichuanin North Sumatra police chuanin uluk takin passenger bag te chu endikna haneya po theithil an paim ti te chu ngun takin endikna anei chunzom ani ole khakha tunai dewa thil thleng sang sang thlona chungchang bi ka report kan pek thei chu ani e